诶，就别不，你们俺们那是有图书在对嘞，你们有时候呢，rational number 就是么么 number line 过来是跟那 test 他么 test 么个哇，rational number 就是么么 number line 就是么个，阿里夸着啦 test 么个速度个哇，而且你 number 别的你number 就是么别个 two three minus four 就是么呢 number line 过可可啥哇，对吧？别的你 number line 就是么呢 zero 个就0 timoni 0 1 2 3 3 mai diko jela 2 mai diko jela minus 1 minus 2 minus 3 and minus 4 mai diko jela 2 mai diko jela 3 mai diko jela dunga ola bege tipani rational number be opudu ni rational number ti moni ali singa wa be you last class ko ngami su ho mani rational number mani in the form of p by q only be opudu ni e de sa di zo ju ko di zo ju lo she number ti number nga wa opudu ni ma ni rational number be do nga wa ta ni television number mali alpha jela decimal ni yu su do nga wa opudu ni example ti ma yu le 2 by 9 2 by 9 thì mò ali thì tôi có dễ là ôi sun nan rồi le 2 by 9 thì mò ni 0 and 1 mà kucha có dễ là nga 0 and 1 mà kucha có dễ là nga thì mò ni positive rational number nga mo pudu positive number nga mo pudu ni 0 ko ju level le kuti chiko le gi la nga o ni to what you soon in other money denominator by ko jo wa numerator money ni jo da ni denominator ma ta thamu tha na ni na ta nga ti mo ni ima mi ari be na be ta ni 0 money 1 man ku cho kon ni ko bi before ori bi shin wa do on bu ni ti ma de ko bi before le 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 ngawa mo ola ni 0 to 1 man ku jo ba ko be bi ho pu ni ti mo de ni ye bo ti mo de ni 0 by 9 1 by 9 2 by 9 3 by 9 4 by 9 5 by 9 6 by 9 7 by 9 8 by 9 9 by 9 9 by 9 9 by 9 ko ni ai ka nga be ni ti ma de ni 1 ge uli bu na nga ash ku be ni 9 1 are 9 9 ma de ni ko ngai ko ba le ti o du lo pu de ni 9 by 9 ma de ni 1 represent uli bu na nga o pu de ni 2 by 9 ma yu ta ko je la bu nga be de ni 1 0 and 1 ma ni ku cha kwa ti kwa ti tu ni tu mo ko uli je la bu nga be no mo uli ni rational number ti money 2 by 9 में तो फर्स्ट जे लंगा ओले ग 11 by 9 माले अल फर्स्ट जे लंगा से बेनो मो अल नी थिली केस दो त नी तिमते नी अली ना आबते नी तिमते डिवाइड बिफोर 11 divided by 9 11 मते को मनी दो होता नी 9 1 जा 9 remainder 2 अतनी आई के वा quotient money 1 do and the remainder money 2 do what divisor money 9 kai wa te khari ko ju yu lu mu da do ma ni thi ma khoi the ko li jo nga thi ma khoi the ko li jo nga 11 by 9 to the mo o pu ni 11 by 9 to the mo ni suppose to go 1 kai wa ngale to ko ju ni 2 uli kai wa 1 mas 2 man ku cha ko jo nga o pu ni 1 mas ni ku cha ko ni a ko kai wa be ni ti ko ni 1 by 9 and 2 by 9 other ni 9 by 9 other ni alpha kai wa be ni ti ko ni 1 2 by 9 be ni ti ko je wa o pu ni timate ni 10 by 9 gu bu ga na nga ni timate ni 11 by 9 gu uli bu ga na nga as pu du ni 9 by 9 mo pa thi ko chu ni 10 by 9 and 11 by 9 uli bu ga na o pu du ni
11 by 9 ma ya ko je nga bi ni 1 ma kenes ko hite ko 1 2 ore tu mo ko li je ra bunga ore ni mimi use ko to ni rational number line ko ali su ta ali ti to ko je ra test mo ore so wa ore ni na glass wa je sa ta ku sha mo